Hi Mayam, Capex Beauty da amukana welcome touzari. Ngasi share touzariba product singse eina daily basis da sijinaba dot and key skincare gi product singne. Ahanbada aigi product se toner ne aduga sigi toner sina 5% AHA toner ne. Aduga sigi product sina claim toriba se ma se akoi gi skin se exfoliate touba, brighten touba, aduga glow piba. Aduga sigi toner se alcohol free formula ne. Magi ingredient list se box maning da adum fajana hape. Sigi products da yaoriba ingredient ani di lactic acid and glycolic acid ne. Sigi ingredients ani se akoi gi skin se yam clear ohen ba aduga glow piba do aduda yam mating pange. Sigi products se magi packaging se yam cute oye, but only drawback se ma se pump form the lak pa se I don't like it. Haidi mangon da yaoriba se one of the ingredients is glycolic acid aduga yarikai glycolic acid se akoi gi mid or eyelids kumba aduga kaino sida avoid tawuna chungani na khale, so I don't understand when sigi pump ki kaino toy se kai gino hide so use to kana convenient toy bado adu to di watle. Sigi product se magi texture se pura watery ne aduga manam su kitang mild oye aduga ma se tayre mutung pura matte to adu di oide adu haidi kitang glow pi ba haidi glow pi na greasy oy ba khot do adu to di kem ta tawde kitang dewy oy ba kino ma pi which I really like. So magi pump oy ba dispenser se oy benina I use a cotton pad and I use it. Aduga sigi ingredients se akoi gi skin da molecular level da exfoliate away, so I really like this product. But sigi product se I don't use it every single day. Haidi aina week amada maybe 3 times I use it, mainly because I like to use a vitamin C serum. Aduga kayumba lactic acid or glycolic acid yawa toner pam taragadi I would really like this. Haidi si se adum chana gani na khalle. Next da aigi product se serum ne aduga sigi serums na Zit Zapping Skin Clarifying Face Serum ne. One of the reasons aina sigi serum se laibagi ma se salicylic acid yawe. One of the things I like about dot and key se magi ingredient list se yaw butana tana mana akhoni se carton se hangdo pakanda mana ngonda yaoriba ingredients mayam sigi background or information khara piye, which I really like. Hadi yam informative oye. Sigi serum se dropper form de lae aduga magi consistency sina kitang thin oye taiba kanda yam easily absorb oye manam se kitang mild oye manam am yawe greasiness oye do adu sung yaw yaw de dry down to krakanda adu matte fajana oye se akoi gi skin se yam calm ohele aduga kai hani yam soothing oye do adugi feeling do adu ma piye. So if calm oye ba natraga soothing oye ba serum pam tardi for oily and acne prone skin, I think this will suit very well. Sigi product se ay nungti sijinabadi oide hapta amada ahum lagumba di ay sijinaye. Next ki ay product se sisu another serum ne. Sigi serum sina vitamin C serum concentrate ne. One of the things about vitamin C se akoi gi skin se dull oiba natraga makpa gumba do adu do vitamin C yawa product sijina taragadi it really helps. Sigi serum sida one of the main ingredients on yawa se hyaluronic acid ne. Hyaluronic acid se akoi gi skin da plump ohenba aduga moisture maintain to bada yamating pange. Another very good ingredient sida yaw se vitamin E ne. Sigi serum se sisunga saigi Zit Zapping do adumaina masu dropper form de lae aduga magi consistency sisu kitang thin oye adi rani kitang oye taiba kanda adum fajana absorb tawe aduga ma se kitang mild oba fruity smell am yawe. Sigi serum se sinaba nungaye taiba kanda yam easily absorb oye aduga dry down tawgra matungda greasy oba feeling do adu tu tisung yaw yawdre. Sigi serum se handak chahi aina sinaba serum ani subne ahanbada sigi it skin gi vitamin C se I sizinarme, which is something I like. Sigi dot and key skincare gi vitamin C serum so I really like it, it's nice. Sigi serum sidi I use it day and night. Aduga ngasai gi egi Zit Zapping Serum do if I have to use on that day sigi vitamin C serum se ayuk to use touraga ngasai gi na nungdang di use toy adumaina mix and match touraga season. Last aigi product se a chemical peel ne aduga magi maming sina hydro peel glow potion 10% AHA aduga 2% BHA ne. Mani sida is a exfoliating serum na oye, but unlike the other two serums CCD
tayraga thamgadaba serum natte madi minute tara lerega thadokadaba serum ne sigi chemical peel sida yaurise glycolic acid lactic acid aduga salicylic acid yawe sigi ingredient ahum se akoi gi skin se brighten toba smoothen toba aduga akoi gi dead skin do masana exfoliate tobangine chemical peel haibase akoi gi skin gi molecular level da masa mathanda act toraga exfoliate tawe so physical exfoliant dawna dead skin cells so scrub toba gi darkar ta de so it will do it on its own sigi product sisu dropper form de la e aduga magi consistency sina kitang thick oye hadi almost slimy oye sigi product se akoi mai se tarba matung toner tairaga we have to use this product chemical peel tawraba matung da moisturizer ama taibse it's very important hadi akoi gi moisture do maintain tawnabane sigi product se magi result se pura instant ne haininge because I know first time use tawbudo adudo hek loibaga aigi skin se pura smooth oiba ama pi aduga pura brightening effect ama pi sigi product se yaoriba magi concentration of chemical se low oitarga su this is my first chemical peel so I gi wakal di low concentration the how was na hena chungani na so I tried it and so far I really like it sigi product se I use it 2 times in a week sigi product se skin types loimakta chanagani na khalle until and unless topa higher concentration gi chemical peel sinadri bauti I think I will continue to use this ngasi share tawzariba product sing se mix and match tawraga sijinaye kaigumba sigi dot and key toner AHA yauba se sijina taragadi vitamin C serum se sijinade atopa Zit Zapping Serum se asi oina sijinaye aduga aina kaigumba vitamin C gi serum se sijinaba targa atopa toner oina sijinaye aduga sigi chemical peel se sijina dringai da di sigi toner se ai adum sijinaye it works very well any product sijinaba kanda yaoriba ingredients myam do check taraga sijinabiyo sometimes yaoriba ingredients myam do individually loina pha targa su combine oina sijinaba kanda skin da irritation gumba thokpa natraga result udabada adu adum thokpane haidi AHA gumba BHA gumba se vitamin C ga kaya chanade so aduna aina mix and match toraga sijinajabane ngasi gidi sida loisinjarage I hope this video was useful for you thank you bye